أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله يا كريم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla haitsu qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqa al hadisi kitaballah wa khairul hadi hadiya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatahi bad'atuhu wa kullu bad'ati dalalah wa kullu dalalati finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Puji syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya, kita masih mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Kita masih mendapatkan nikmat sehat, nikmat panjang umur dan nikmat kekuatan. Sehingga hati kita masih terpanggil menuruti perintah Allah dan duduk bersimpuh di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Sebab tak sedikit saudara-saudara kita yang secara fisik terlihat sehat, namun kakinya tidak kuat untuk dilangkahkan menuju masjid Allah.
Mudah-mudahan mereka segera mendapatkan taufik dan hidayah. Dan yang sudah mendapatkannya, semoga senantiasa dipelihara oleh Allah dan diberi istiqomah hingga penghujung usia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada pemimpin dan suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui perjuangan beliau, cahaya Islam ini sampai kepada kita, sehingga kita terbebas dari kejahilan dan kehinaan. Dan semoga salawat serta salam juga tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Pada ketetapan kesempatan kali ini, tidak lupa saya wasiatkan kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian, agar kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Karena iman dan takwa adalah sebaik-baik bekal untuk menuju kehidupan hakiki di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada bulan yang mulia ini, bulan Muharram, kami mengingatkan bahwa bulan Muharram merupakan salah satu dari 4 bulan mulia yang mana amal saleh akan diberikan ganjaran lebih. Begitu pula dengan keburukan, dosanya akan lebih besar dibandingkan pada bulan yang lain. Dengan kedatangan bulan Muharram tahun ini, hal ini merupakan pertanda masuknya tahun 1448 Hijriah dalam kalender Islam. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Untuk itu, mari kita benar-benar mengisi sisa waktu kehidupan kita dengan sebaik-baiknya dan memohon ampun kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan sebanyak-banyaknya. Berkaitan dengan bulan Muharram, ada di dalamnya berbagai perkara yang sangat penting untuk kita bahas. Di antara beberapa poin yang ingin kami sampaikan seputar bulan Muharram ini adalah yang pertama, keutamaan bulan Muharram. Bulan Muharram disebut sebagai bulannya Allah, sebagaimana dalam hadis, Syaharullahil Muharram, bulannya Allah Al-Muharram. Kita ketahui bahwa semua makhluk adalah milik Allah Ta'ala. Namun kadang disandarkan nama Allah Ta'ala dengan beberapa makhluknya. Hal itu menunjukkan keutamaan tersendiri makhluk tersebut. Seperti Muharram bulannya Allah, tentunya semua bulan milik Allah. Namun adanya penyandaran tersebut menjadikan bulan Muharram ini memiliki keutamaan khusus di sisi Allah Ta'ala. Begitupun dengan Baitullah, rumah Allah, dan seterusnya. Hasan Al-Basri rahimullah berkata, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram atau Muharram dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram, Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram. Dulu bulan ini dinamakan Syahrullah Al-Asam, atau bulan Allah yang sunyi, karena sangat mulianya bulan ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, keutamaan berpuasa pada bulan Muharram secara umum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu sayami ba'da Ramadana Syahrullahil Muharram." Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa Muharram adalah bulan yang paling mulia untuk melaksanakan puasa sunnah. Muharram dikatakan mulia karena di dalamnya terdapat amalan sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Dan salah satu amalan yang sangat dianjurkan adalah puasa. Karena puasa mampu mendorong seseorang untuk mengerjakan amalan yang lain. Dengan puasa, seseorang akan terdorong untuk memperbanyak sholat sunnah, membaca Al-Quran, bersedekah, dan lain-lain. Dan salah satu puasa yang sangat dianjurkan pada bulan Muharram
adalah puasa Tasu'ah dan puasa Asyura tanggal 9 dan 10 Muharram. Adapun puasa sunnah yang lain ketika dikerjakan maka lebih baik. Yang ketiga, pentingnya berpuasa khusus di hari Asyura pada tanggal 10 Muharram dan anjuran puasa Tasu'ah 9 Muharram. Dalam sirah Nabawiyah disebutkan, setibanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, beliau mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Mereka ditanya tentang masalah itu, lalu mereka menjawab, ini adalah hari di saat Allah memenangkan Musa alaihissalam dan Bani Israel atas Fir'aun, dan kami berpuasa untuk mengagungkan hal itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami lebih berhak kepada Musa daripada kalian. Kemudian beliau memerintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan puasa di hari Asyura saya berharap kepada Allah agar dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lain baqitu ila qabilil asawm wa manna nasi'ah. Seandainya tahun depan aku masih hidup, niscaya saya benar-benar akan berpuasa pada hari ke-9 atau Muharram. Hadis riwayat Muslim. Beliau bersabda, demikian untuk menyelisihi ahlul kitab, Yahudi dan Nasara yang hanya berpuasa pada hari Asyura. Namun tahun depannya belum tiba, sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Keempat, dianjurkan memperbanyak amalan. Menurut Ibnu Abbas, Allah Subhanahu Wa Taala memang mengkhususkan 4 bulan sebagai bulan haram atau bulan yang dimuliakan. Sebab jika berbuat dosa pada bulan-bulan tersebut, dosanya akan lebih besar dibandingkan bulan yang lain. Begitu pula sebaiknya, bila berbuat amal soleh, ganjaran kebaikan akan diperoleh dengan pahala yang berlipat-lipat. Hal tersebut menjadi keutamaan bulan haram, yaitu dilipat gandakannya ganjaran bagi seorang muslim yang mengerjakan amal soleh, sehingga dia akan senantiasa mengerjakan amal soleh dan juga lebih menjaga diri daripada perbuatan maksiat, karena pada saat itu dosa yang didapatkan juga berlipat ganda. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat rahimakumullah, demikianlah khutbah Jumat kali ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua taufik untuk memuliakan dan beramal dengan baik pada bulan Muharram. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi arsalallahu bil haqqi basira wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man taqa. Wa qala ta'ala
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wahdulil kafarata a'da'ad din. Allahumma asilir ra'iyah wa ra'iyah waj'al baldatana hazi baldatan aminatan mutmainnah waj'alna min su'ada'id darain fi afiyatin wa salamatin ya zal jalali wal ikram wal izzah. Rabbana ighfir lana wal ihwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa lazikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Astagfirullah. Qimu suhubakum rahimakumullah. Rapatkan dan luruskan saf untuk kesempurnaan salat. Gila, tak maksud gila. Allahu Akbar. Allah Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم
إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات الله والسلام. السلام عليكم. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبحق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك القريب وعظيم سلطان. اللهم اكتب السلامة والعافية والغنيمة والصيحة. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل قصير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مؤمن كل هائف يسر علينا كل عسير فتيسير الأسر عليك يسير. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بهلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أنت ولي في الدنيا والآخرة
وتوفنا من المسلمين والهكنا من الصالحين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.